جه برنامه میوان و مجارا دنگی امریکا لواشنطن پایتخت سلاوورز از صالح دمیجر به میوان خورا بریارا ترکیه در باسکرنا پنابران بو اوروپا و گرجین ادلب گوتو بیج دکم. ترکیه به فرمی سینور خوال پیش کوچبر و پنابران وکریه که در باسی یونانستان بنو هر حال جورجی بچن ولات دنن یکیتیا اوروپی بریارا ترکیه هات پشتی روبروبونن لشکری به هزین حکومت سوریه راو گرجین لگل روسیا ترکیه چه قزنجه وکرنا دری لپیش پنابران وردگره اوروپا دکاره چه بکه جبور گرتنا لپیش پیلن پنابران گرجین ترکیه و روسیا لدور ادلبه تا چه آسته کورن و چارەسەری چیه؟ از وان پرسان و هن پرسین درین گریدایی وی مجاره به میوان خورا گوتو بیج دکم نویسکار و لیکولینر هجار شامل که جه روسیا به مرایج باجار سوچی و مصطفى اوسچلی سروک پارتیا آزادیا کردستان که جه ترکیه جه باجار استانبول به مرایه هون هر دو جی بخیر هاتن برنامه میوان و مجار مامۆستا مستەفا ئەسپرسەخوا یەکەم جەمتەدا دەست پێ بکەم ترکیە چما وها بفەرمی ڤەکردنا دەری لە پێش پەنابەران ڕاگەهاند پێشتر سپاسیا دەنگی ئەمریکا و سپاسیا جەنابەوە دەکەم و ڕۆژی سلاوێخە بۆ کاژار و هەموو بینەر و گوهدارên دەنگی ئەمریکا دەکەم سیاسەتا تورکیە بەڕاستی سیاسەتێک گاوا یک دتنگاتیه که و نزانه ده چه بکه او هلوستا ترکیه که ریج پنابر آرود که برای خوب ده اوروپا نشانه یکیه نها لگور حساب دولت ترکیه که دورا 3 میلیون نیو 4 میلیون زیاده تر پنابر سوریه و ایران و افغان و اداره دیهنن 3 میلیون نیو بخواه دبین پنابر سوریه هنن باشه 3 میلیون نیو کساوی چه برای وان بده اوروپا او بخوا وقت زخت که وقت تهدید که و بیام تو انجام کیجی تونن دولت ترکیه به وی حلوت آخوا ده نکاره به تو انجام بدست بخه انه حال بر حدود بلغاریا و یونانستانه به حد هزاران انسان پریشان بونن افجی براستی ده قزنجه که دولت ترکیه رو نینه بیامه باشه که مصطفى ام دزانی که ترکیه و یکیتی اوروپی او کبیر رکفتنکی مذکرن اگر از نشاشم 2016 دبو اوجی که یعنی ریل پیش در بازمون پنابرم بگره لبرانبر آلیکارین دارایی یعنی ام بیشن آبوریا ترکیه جبو هنک آلیکارین که در اول کل ترکیه مایی آلیکاری وان بکن ایرو بذکرنا دلیل را تدبیجی ترکیه و رکفتن بن پیدکه یان جهه تشتکی دنه نه بخوا بن فکرنا رکفتنه و رکفتنا نابنا یکتی اروپا و ترکیه دیله ترکیه نه بس او رکفتنا گلک رکفتنه نتوی بن فکریه ده مثلا چوینا روجاوای کردستان ایرو حبونا وی ایدلیبه و شر الوی داره بگشتی ترکیه حقوقانا و نتوی و گلک ایمانا بن پیدکه و بیامه وید ترکیه جسارت چه دستینه به سستایا ولاتین اوروپا سستایا روسیا و امریکا جی مخابن ترکیه جسارت دگره و واتش نادکه لی بیامه او حلوستا ده نگیجه انجامک ترکیه دپی بله باشته از بچم جم مامۆستا هەژار ji روسیا مامۆستا هەژار ئەم دەزانن یەک ji سەدەمین سەرەکەین ku ev derî hate vekirin li pêşpenaberan û koçberan ew bibêjin rûberûbûnên leşkeriyên Tirkiye li Idlibê li gel hêzên rejîma Sûriye û em dizanin ku Rûsya piştgiriya rejîmê dike. Rola Rûsya divê derbarê de çi ye? Em dizanin ku Tirkiye wekû bersivdan ji wan girjiyan ra van deriyan vedike Rûsya divê derbarê de çi dibêje? Yanî ragihandina Rûsî çi dibêje? Hemû mesele hevdora girêdayî ye.
mesela penabertî ji şerê İdlibê cudatır nîne. Destê Erdogan kozên zêde nemaye. Kozên yekemîn destê wî demaye ev bilindkirina rakirina şovinîzmê Tirkiye koza dunya jî mesela koçber ye. Mesela siya jî dibêjin evê li NATOyê da bi hejmarê gor hejmarê evekî dudaye leşkerekî dudaye lê ev hêzên leşkerî li ber leşkerê Rusya nikarî bisekine ev dîvanetiyê jî Erdogan naçe. Ev Rus baş dizanin ji ber vê yekî destê Erdogan di du koz baye. Bilindkirina şovinîzma Tirkiye û şantajkirina Avropa. Ev şantajkirina evê 10 sala dike Erdogan lê Avropa helbet ditirse Avropa vekilî dibêje me dere pere daye me dekiriye du çi dixwaze ji me lê ev mesele penabertî zêde Rusya alaqadar nake. Zêde alaqadar nake. Aqas penaber çûye Avropa neçûye ev derde xemê Rusya nîne. Ev mesele zêde li Rusya nayê guftûgoh kirin. Zêdetir meseleyên kêşeyên siyasî, diplomatik û leşkerî navbeyna Türkiye û Rusya dê guftûgoh kirin. Ez ê dixwazim mesele penaberê sekut bikim em ê demin pêş de servan tişte xeber din. بله باشه ما هجار یعنی روسیا پیوندیا خو به مثلا پنابران نینه لی ام دزانن که روسیا دست وان درجه لپاريزگاه ادلبه ایرو ترکیه ج روسیا و روجه دروجان سروجان بره سروک ترکیه رجب طیب اردوغان با اواکی آشکره گوت دوی پوتین دوی روسیا خو بده آلی کی جبو ام دکاربن شر خو ادلبه بکن لدجی هزین رژیمه تدبیجی روسیا چما وقاس تن دل دجی ترکیه وکلو پشگیریا برژیمه را Em gerek argüman her du heza binerinde. Argüman Rusya çiye? Argüman Rusya eva ku Rusya yekane hezin siyasi u leşkeriye ku bu kanuni bu yasayı erde Suriye'de sekire. Ebrasti cüstaya. Eğer rejimi Rusya meşru dest bigirin Rusya bir çekici İran evet ki hezeki fermiye kurulu Suriye'de sekile. Ev argümanı Rusya. Argümanı Türkiye çiye. Argümanı Türkiye evet ku ji aliye İdlib'e penaber verin Türkiye 2 milyoncu penaber vederi çekti. Ama Rusya çi dibêje. Rusya dibêje ki mesele de 2 sal beri Astana'yı başı 3 sal ber 2 sal ber jî Soçe me biryar girtiye. Me biryar girtiye gotiye ku Türkiye pêwîst e ev El-Qaîda bermayên El-Qaîda Tehrir Şam vê derê bêçek bike. Teröristên İslamî bêçek bike. Lê Türkiye tiştek nekiriye. Rus ev fakte ev daneye pêştixe dibêje dema ku rêkeftina Soçî çêbû tenê 20 selefên İdlibê bin destê teröristan bû. Lê niha 80 selef bin destê teröristan e. Yani Rusya vekilî dibêje mesela diplomatın vana sergirtî lê rojnama vanan vana muhalifan vana fermî dibêjin ku Türkiye 7 sale bi taybetî jî 2 salan davî pişkirtiye terörizme dike. Pişkirtiye El-Qaîda dike. Argümana Rusya jî üsaya. Her du argüman nikarî peywendiyekî xaş çêke jî her argümanê aşitî dernake ve ji ber vê yekî Rus üse difikirin ku di navbeyne mesela bence me Erdogan û Putin verin gel hep ev hevdîtine de bir çeki nermayî çibe. هر حال هیرو سروک ترکیه رجب طیب اردوغان بحثه ویکی کربو کوی کم ببل گل پوتین از بچم از فکرم جمت ماموستا هجار کی مصطفى يعني
تبحثا وقت بريارة تركيا برنجكي نزانم خواندنك نيني كيركو اف بريارك ندرستا و دوی لگور پیوانین ریکفتنا لگل یکیتی اوروپا ترکیه تف بگره لی آرگومنتا ترکیه دوی درباره ده او کو افبوس بسالانه بمليونان پنابر بارن لسر ترکیه ایدی ترکیه با آواکی آشکرت بجه او ایدی نکارن وی مسئله وقت بی راکن دوی یکیتی اوروپی آلیکاریه بکه دوی درباره ده اره ترکیه ندرسته ما في وقتنا كو بمليونان بنابر الجموانن كو هناك ولاتن دن جواكان نتوين يقرتي غالي كاريه بكن نها برسيوا ويا سروكمار تركيا اردوغان دروج بري بالزلالي دا او مثلا بنابر اوانا د ريزا دها بيستيدي دي مثلا اردوغان تشتغل وهناك جماعة بيجن ده برسن ده بيون شمال إدلي بينن شيء شيء والويدية أردوغان برسيبا في هاوي ده تبي إيرو هجر أمنال إدلي بيبن أمنال العرب بيبن أمنال من بتشبن أو تبي معنى كم تسليم دجمني خبن وأف شر أو بشر نغي ورحاية أمام مجبوري لشر نغو ورحاية شر بكن مثلا تركيا كو إيرو إدلي بو أو شر الورو روجافا ومن بيجي دري دي مثلا نه مثلا پنابرایه ترکیه وقت سیاستک جدا داجو ترکیه تمام هشمندیا دولتا ترکیه گور و گوتنه که دبیجه املور شر نکنه مل شر نغور حای شر بکن ته معنی که مثلا کردایه ایرو ترکیه سیاستک دای برخوا دبیجه دسپیک دل باکور به باشورجی اول روجاوای کردستان ایرو هدفاوی دبی کرد ستاتوی که سیاسی بدست داخل جبوه جیست پلانک برفره دای برخواه جا آلی که ایریش روژاوا دکل آلی که ایدلی به ایرونگه خود دای عرده سیاستا ترکیه گش لسروی آلی ترکیه دخوازه به اکترک ایرو نه مثلا سوری ایرو ترکیه شوی لیبیای جی ترکیه دبیجه دخوازه سیاستا نه عثمانیتیه بکه و لگور سیاستا نه عثمانی قبرس دچه لنفته و لغازه تبعیدگاره به حقوقانا و نتویم دولتا ترکیه ایرو ایدل بیجی چها وی شرید ماشینه آرمانجا و اساسی دبی از اکتورکی بنگهیم بم دبی چیش امریکا و روسیا ور هبه امجل ور هيا دبي از باشه که مصطفى ببورج برينا اخافتن ترى يعني اتخازن في كي مراقدكم بزانم تركيا بحث تبيجي تركيا ما بس تركيا بقشتي بهمود ازجهن خويا یا انتو بحثا پارتیا سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان دکی یعنی اتخوازم نرین جیاواز دناوا ترکیه ده درباره ده هنه لی اف هلوستا کو اردوغان ده و بکارتینه هلوستا ترکیه بتواهیه دولتا ترکیه ایرو بتواهی و سیاستی ده مشینه به اردیا خواه به استخبارات خواه به همون دزگاه خواه البته ده ناوا پارتیا ترکیه ده اکل ده مثلا ایدلیب ده هندک نرازیبون پارتیا CHP هیه لهون دزانن گاواک ترکیه وقت دولت ایریشی سرکانیه و گریسپی و روجاوای کردستان کر و گوازل وی داره از نهل کس تو ستاتیاب دست وقت CHP جی پشکری دای تمام پارتیا پشکری دانه پارتیین دولت ترکیه چقدر مثلا به مثلا کردا همو پارتی لگل هفن دست بن هف دبی امنه هلون کرد تو داره تشکیب دست بخن و مثلا ایریشا لسرکانیه و عفرینه و داره دید روجاوای کردستان CHP جو همو پارتیا پشکریاک مزن دان هفته لینها CHP لهمبری و وی شر ادلیب دبی چی شمال وره يعني أنا قلت له معناه في جهبات به أريج شغال هم بري كردا به أم حبرن أم حرن كردا أم نهل كردش كده سخن ليش ما شيء شمال إدري به عرباري به معناه بروبلمك هي دولة تركيا به سياسة خوي كإيرو الإدلي بيجي في شر داجو بياما بختمندنك برمزندية دولة تركيا حتى إيرو جناكوكي نابين روسيا أمريكا يقلك فيدا ورقل ما از بیم جمتا بیم درباره که چاره سری چیه یعنی جبو ترکیه جوی روشه در که دوی چه بکه از وگرم جمتا باز بچم جم ما مستهجار ام دزانن که ترکیه لسر گلک بنان دریزه و کردی ام دویجن و روسیا سروک روسیا ولادیمیر پوتین ایرو راگهاند کوان چکن برهندک جورین چکن بروانین پیشکتی
چه کرنه آماده کرنه لی نیتا روسیا نینه کو شریعتی کسی بکه یعنی گفک نخامتیه وان اوان دکی وام زانی کو ترکیه جی دخوازه کو ناتو هز ناتو همی پشتگیری ترکیه لسوریه جی بکن تدبی درباره دا اف پیاما ولادیمیر پوتین بو همی ناتو یعنی بو تنش بو ترکیه سری de az tevli mamasta Mustafa Özçelik dibim ku mesele penabere reza bista da ya bisti binca da ya ev mehneye ev kozeki hemberi Avrupa hemberi şantaj ki hemberi dünya dike derdi Erdoğan'ı prastici despeke de no Osmaniye tiye yani prastici ev belki heze xo ziyade rast narx kıymet nade. Hayır ziyade mezin dibine, ziyade bilin dibine. Hep işte Rusyacı baş dibinin. Baş dibinin mesela Türkiye dinerin ziyade mesela havaya şovinisti Rabia Rusya düşman elan kirine le hem gele Rusya hem şirova gele Rusya hem siyasetin Rusya pır aram nezikti be. Belki not selef gel Rusya haber bana tünne Suriye çiçedi be hiç bana alakadar cinake. Mesela siyaset merdare pır bu temkin pır bu khunsar nezikdi be evci heze Rusya nişandı ki elbette ku hem Türkiye hem Amerika hatta hem Rusya yani derfete bana bedavi ninin yani bedavi ninin derfete Rusyacı bedavi nine lip ve aslında ve revşida hem ali siyasi hem ali diplomatik hem ali leşkeri heze Rusya Türkiye dusya gat zedetire. Yani eğer binerin evde mesela Gade da şeş hez henin mesela heze Türkiye'nin heze Suriye'nin heze Osmanlı'nın heze El-Kaide henin heze Kurda henin heze İran henin heze İran 80,000 neziki 100,000 eğer probleme ki keşe ki derkebe heze İran'ı Rusya be her hareket yani Rusya dizane ku şer çenabe Türkiye'ce dizane şer çenabe tu herkes dizane şer çenabe hatta bincimeyi hatta rekeftini ki çıkır mesela kanunu şer evde ki çıkırt ki can erde kırt erci destevi de bimine üse tahmin dikim Rus pırşırovagerin Rusacı üse tahmin dikim ku şer hatta bincimeyi he xurti berdavan bibe hatta hevdittini Putin u Erdoğan'a lu hevdittini Putin Erdoğan da tu bir yareki bingehi dernakeve tu rekeftine ki bingehin esası dernakeve bir çeki nerimbun çebe o tişteki bir yaran taktiki ben istendin herkes ciye xada bimine herkes nerine xada bimine herkes argümente xo peş bike Rusya baştı zanım evwe hatta kengi تدبیجی اوی حتی کنگی دریج بکه یعنی دریج کردن وی وقتی ساربونا روشا نهایا هی دیفاکتو یا کنها هی باکور روجاوای سوریه وی حتی کنگی دریج بکه لگور خوندنا روسان بخواه یعنی چاپمنی روسی و درباره چه دبیجه روسیا روج دا پشتگیری رژیم کریه پلان روسیا روجا ایرو لسوریه چیه پوتین روسیا حتی داوی pişkirtiye rejimi Esad'a bike. Eğer Putin ne kata ne oldu bence baverdikinde 2005 ne kata 2012 ne kata Suriye esta rejimi Esad tünne bu. Esad tünne bu. Rusya paras o serpiyahışt İro şundacı Rusya hatta daviye rejimi Esad pişkirtiye bike. Eğer Rusya, Türkiye, Amerika tavize ki Esad mezintir, Esad bilintir nastine hatta daviye pişkirtiye Esad'a bike. Kaveki paşta navece
مثلا بینجمه پوتین و اردوغان هفدو بمینین و داری پوتین ملی مکیجی پاشتگاو ناویجه لی چاپمنی روسیا دا دیبیجیم که تمام پوتین گاو ناویجه لی اردوغان جی سر کماره او جی گره رزیل و روسوا نابه روسی گوتون اکیه دی به شتوبنی پاتیرال لیتسا yani ruye vida avmaya. Ama sebebin ki yani Rus kere üsebike ku o hem İdlib'e taviznade, İdlib'e taviznade hem ji üsebike ku Erdoğan ji yani niv tekçuyi bimine yani Erdoğan birindar bekin le nakujin. دیاره که هجار دیاره کو پیوندین روسان و ترکان د آسته که دنا کو نجبو پاریزیا هدل به هر حال وقت گو رنگ برین ببین لیتک ناچن به تمامی ما مصطفی یعنی ام دزانن کو ترکیه ایرو د وقت بیجه د روشه که دایا کو نگلک ولات حزکن د شونا ترکیه ده بل ادلبه یعنی اگر وکشه هلوستا خواتك دبل لنافا تركيا بخوجي ولسر استا جهاني جي اگر لور بمينا دبي هندك دوستي خوش دس بدا وكو روسان رنگا پشترا وكو امريكا يعني دنافين امريكا وروسان دبي درباري دا تركيا ددلا تدبيجي چاره چيه يعني تو وكو سروكي بارتيه ك بكوي كردستاني لتركيا تدبيجي چاره چيه اگر شتبه پرسن بچاره تركيا لادلبه چيه تي چه برسوي بدي چاره د گوتنا سروکمار ترکیه اردوغانی د شرطیه اگر د بیجه اساس خو الور شرنکم او شر به شرنا غورحای ترکیه وقت دولت و اردوغان جی د باش سیاستک نو بده بر اشکری شر کردا دجایتیا کردا به تو هوایی دیج ترکیه تو دسکفتنینه هبونا ترکیه ادلب جی صدی هفته جبو کردای سیجیش بو دهاتویا سوریه که به اکتورک و اولوی داره او جی دسلات نهده خودی اکتورک به پشکره عرب سونه به و ویجی ده اساس دیسا پلانا و شرطی جبو عرب سونه جی بکارن بر کردا او جی ری بگرن پشکری آوان دگر پرانی ایرو مثلا کردا یا ترکیه آزیده تر ترکیه جقاما خواه زیده تر بجنا جقاوتا خواه زیده تر گاوا داویج ترکیه خواخوا و امریکا و روسیا نکار بده بر هب آلیا آبوری و د قوات ترکیه خو ایرانش نکاره ایران یمن العراق سوریه لبنان با آبوریا خو گلک رولک او لیست تک دانه ترکیه نکاره به ترکیه راستیا مصطفی اگر ترکیه نکاره بنارینه تل لازم وکشه یعنی تخوازی کو ترکیه ادلب وکشه و اون چاره سری ترکیه نه ترکیه دبیجه برا اساد ادلب وکشه ما معقول بایا ها ایرو لسوريا بناوي دولتا سوريا تشك مايه فعلي ام نمايه بهم براستيه جيبين تو اراده اسادي جي نمايه ايرو الويدري امريكا روسيا ايران تركيا وولاتنا اوروبيين بانا ايرو زيادتر اون تو دولتا بناوي سوريا جي نمايه بهم راليتي ببينن لي راستي اوا تركيا لادلب باوايه كده وكشه اولگل کردن باکر کردن روجاوا کردن باشور دست بکده پلان و استراتژی که نودینه حتی ترکیه به وی هاوی بویج انهل کرد دنیا تو داره تشکیل دست بخن و شر به هر داره ترکیه نکاره بش بن وی باری در که اشکره ل ترکیه جناکوکین امریکا و روسیه گلک فایده دستینه روسیه امریکا جی برای که مصطفی یا درسته بس ترکیه سوزک دای اپوزیسیون سوریه جی و وقتی تبیجید برای دست اپوزیسیون سوریه برده یا عربی؟ نه دیاره اپوزیسیون سوری جی اپوزیسیون سوری تابع گش نه اوی ترکیه نه هفدیتن دوام دبن اگر ترکیه دوی واریده بزانه بکه آسه بکه لوی داره ده بشکه سدیست نه روسیا و نه ایران و نه امریکا ره نادن ترکیه وی هاوی لوی داره نگه شریف وی هاوی بردوام بکن برجواندی همو دولتا دکن مادام وای ترکیه جدی رالیتا خو ببینه البته لسوریا اولی دوی مثلا کرداب آوای کی سیاسی آشتیانه مافی کرداب بداین و دموکراسی به سوریه همو پیکارتین سوریه
همو ملت و اتنسیت و آلین سیاسی دوین بین جمع هف چاره سریا بکن لی مخابن ایرو او شر بی اراده یا گل کرد لسوریه بی اراده گل عرب لسوریه دمشه و مخابن ام بویژن هندک تشید گوتنا دیه نه دسته هر حال مخابن يعني پنابرجی وای روز ایرو ام دبینن کل سر سینورن یونانستان ریلوان هاتنه گرتن دسارو سرمایه دا يعني بجهن بوارن اف راستیه که لسر عرضه کو خلک سیویل باجا و که ده ما مستهجار يعني ام دزانن کو امریکا باوکی راست راست پشتگیری ترکیه دکه لسوریه به تایبەتی درباره ادلب دا و چند روزا برجی پیوندیه که تلفنی ناوینا اردوغان و ترامپ دا چه بو خوندنا روسیا جوی پیوندیه چیه گلو روس جوی پیوندیه امریکا و ترکیه بترسن یا نخما روسانه يعني روسيا دبيجي كو اردوغان قربان لیستوکن خود به ایدی دبیجیم کو چند سال لیکتیداری دا یا جیوی گرانتی روژ اردوغان حتی ما نبویه جیوی رفشی درکه و در نکه و افجی مشکله نزبون روسا اوسیا کو اف اردوغان لیستوک قربان لیستوک خود بین يعني ما بين اوروبا ما بين امريكا وروسيا دليزه وانا جي يعني برجوندي روسيا جي داره هي المانيا اوروبا جي هي امريكا جي هي لي وانا زانوك اف دليزه هبدولا دليزين روس تبيجاكو اردوغان ممكن داوي اردوغان وك صدام به داوی اب ادلیب جبو صدام کویت چی بو جبو روس جبو اردوغان جی ادلیب aynı tiş به yani şroven üseci yani Rusya mesela eveci çaba dinerin ne buna Amerika çaba dinerin ev mesela ne mesela İdlib'e ne mesela Suriye bir Amerika çareser nabe. Rusya ji baştizanın ku hemu derdi Erdoğan Noy Osmanizme hemu derdi Erdoğan mesela Kurdaya. Mesela az çi ditirsim ku mesela İdlib'e yani Erdoğan Putin'i çi taviz ekini kar bistine ve çağı teklif ekibi ki tamam az İdi yani İdlib'e bikşineyim yalnız hanım beçek bikim falan li mesela kurda da em gerek hatta davi hevkarı bikin. بله باشه ما هجار يعني اگر تدبیجی روسیا و کی دخوینه اگر هاتو ترکیه با واکی بریار برگوت از ادلب درناکهم و دمه و روس لبن برانبر دو بجاران بن یان عالیه ترکیه و بچن دست رژیم بردن یان رژیم سوریه بگیرن و شر ترکیه بکن تدبیجی روسیا و کی جان رهل بجیره her düzünabe çünkü yani من گوت هم درفتی پوتین بداوینینه نه درفتی اردوغان بداوینینه وانا اردوغان وقت بینچ تلیه خود dibinin ki Erdoğan çıdı karı bike hemu duxunin Rusya ku Türkiye nikari hemberi Rusya şerbike Rusya jini xaz hemberi Türkiye şerbike jiberbe ku yani dis ambargo desme bike ekonomik revşi ekonomik Rusya xarab be yani şerkirin hevdura şerkirin ne dest nade kesire dest nade yani belki hatta Amerika'da dest nade pırşıro ve yarın dibecim ki Amerika ve der runiştire bir kef Amerika'ya müşahede dike bana hevdu levaz bekin elbette Amerika belki dıxaza Rusya ve Türkiye hevde levaz bekin li Amerika'nın dıxaza كویداری شر درکه هر حال ما مستهجر هر آلیه که دیار تشته کته او خوندن جدیمنا سوری به گشتی دوان سالن درج ده او کو هر آلیه که برجواندی خود دخوازه به پارێزل و هرمه لتشت جهه مخابنی او کو خلک سیویل ته بکارانین جبو وان اجنده سیاسی هر حال از برنامه دیگه داوی اسپاسیه و هر دو رزدارا دکم نویسکار و لیکولینر هجار شامل تج روسیا بمربو مصطفی اوزچلیک سروکی پارتی آزادی کردستان تج ترکیه مربوی گلک سپاس شبو بشتربونا و
بنرهجا لفرم دگن دما داویا برنامه تا جارا به اصالح دمی جر خاطر خوشوت خازم بمینن دناف خیر و خوشیه ده